Hemo Allah Đelešanov bičari lošno vladaren, tu pravljeni, tu mencar. Koje hadisi Muhammed sallallahu alaihi sallam vačeri? Jaka naredinen šukare, a kad si denan dološno, ja u Allah Đelešanov kad bičali tu menđe, ostavki kazna, pa onda tu men kamulinele Allah je najbarite cidel tu men rodija kazna, ali o Allah subhanahu wa ta'ala naka u kabulini tumari dova. Ako dujto hadis, pučena manuša, pučena sabja, Muhammede sallallahu alaihi sallam, savitani odija kazna, a Muhammed sallallahu alaihi sallam vačeri, o Allah Đelešanu kabičali najlošno nen manušen, te vladinen tu mencar. To jeste upravni nen tu mencar. Čače pralanen, hem penjalen, kotar sa akava, sova čerđu, hem sto šujam kotar avera, volanite promina amaro stanje. Volanite promina amaro stanje, hem amaro hal, jer poškar našti. Sad živote dok nova spremna te prominamen ko šukar, naštite na dinamen, da amaro džidipe kad žalko pošukar. Odolese su, o Allah Đelešanu, čiđa među uslov. Među Allah čiđa uslov. Vačeđa Allah ka promino stanje ke narodostro, te kada od ova narodo ka promini po odnos prema Allah hestre propisja, to jest prema olestri vera. Zaradi čera da Allah Đelešanu ka promina maro stanje, pravaren, penjaren. Sad dok hovava. Sad dok čera averenge lapija. Dok jam zavidno pravera. Dok amare čera, ko svako čera u zadnje vreme, zadnje beša, ko svako čera di kenape po duj tri najmanje, po duj tri serije di kelape. Kuri nađaj ope, nikoj kasetano da, nikoj kasetani daj. Dok a mene interesini i vera la hestri, na čeraj badetija, vreme namaza, a men prastapalo dunjaloko. Ko sakva nas minateva čera na interesu inamen. Nas minateva čera ko sakva na interesu inamen kava. Kada pušle je ke alime, ko vajtano o prvo znako sudnju divestro, a ovo čerža na interesu inima. Pa vačerđele se, o manušako da puštele pama, kada tu sar alimi vačereja na interesinima, pa soba vera te vačerem kakava. A ov, alime vačeri, nada man interesini tu maro dževapi. Veštano o prvo anguno znako sudnjo divestro, tano, kada o manuša, kana ken uzelo oko vase lošno, hem so lošno vačerena, hem ka vačere, na interesinima so ovčerela, na interesinima so ovačeri. Subhaneke ve bihamdike, la ilahe illa ente, va istekfiruke, va etubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.